Urupfu ni ikintu twese dutinya, ubuzima nicyo kintu twese twifuza. Nyamara kandi twese tuzi neza tudashidikanya ko urupfu rushobora kutugeraho isaha n'isaha. Ngiyo impamvu idutera gusuhuzanya buri gitondo, saa sita na nimugoroba mu mvugo zuje ibibazo bikubiyemo gushidikanya tugira tuti mwaramutse, mwiriwe, abashize igihe tuti muraho mwiriwe kandi mwaramutse abakunzi ba Inyamaswa TV aho muherereye mwese, ni murambi. Nubwo kuramba ari icyifuzo duhuriyeho twese, ku rundi ruhande tuzi neza kuko twaramuka tukirirwa ndetse tukarara kose, hari aho bigera ubuzima bugashyirwaho akadomo. Ibyo si ku bantu gusa kuko ni nako bimeze ku dusimba n'ibisimba byose, mbese inyamaswa muri rusange. None se waba wifuza kumenya igihe buri nyamaswa ishobora kumara ihumeka? Ni iyihe nyamaswa ibaho igihe kirekire kurusha izindi? Ese wari uzi ko burya hari inyamaswa ifite ubushobozi bwo kubaho iteka, ikaba ishobora gukwepa urupfu rushobora guturuka ku zabukuru? Nshuti ya Inyamaswa TV, utarakora subscribe, bikore kugira ngo tukugezeho urutonde rw'inyamaswa 50, maze kuri buri yose tugende tukubwira icyizere cy'ubuzima cyayo. Bajya bavuga ngo kuramba ni ukuramuka. Ibyo niko bimeze ku gasimba kaguruka gakunda kwibera hafi y'ibidendezi by'amazi kitwa Mayfly. Twese tubishyira mu kinyarwanda twahita tugaha izina ry'isazi ya Gicurasi. Kabaho umunsi umwe wonyine, ngo kandi kuri ko kakaba kabaye rukukuri mu masaha 24 yonyine. Bimeze bite ku mibu? Burya umubu w'umugabo nta kibazo kinini uduteye, keretse kuba uduhiruka tubuza gusinzira. Burya ntabwo ujya utunyunyuza amaraso rwose, winywera umutobe w'ibikomoka ku bimera, ariko ntibitume uramba kuko icyumweru kimwe cyangwa bibiri uzenguruka mu ngore biba bihagije kugira ngo ube upfuye, ariko ugasiga wororotse bihagije. Mureke noneho duhure n'uyu mubu watuzengereje, akaba ariyo nyamaswa ya mbere yica abantu benshi kurusha izindi kuri iyi si, kubera uburyo tudwinga ndetse ukaturaza mu tuyunguruzo, byaba ngombwa ugapfumura kugeza utugezeho ukadusigamo malariya, ubundi ukinywera uturaso, bityo ugacuma iminsi kurusha umugabo wawo, bikarangira umubu w'umugore urambye ibyumweru byinshi ndetse ukageza no ku mezi 2 cyangwa kurenzaho. Isazi yatsetse iyo ntiyarenza amezi 3 ikiriho, ariko muri ayo mezi nayo ishobora guha abaganga akazi kenshi katoroshye kubera ko nayo ihitana abatari bake. Isi y'udusimba utu two turatangaje, duhora twimuka ntitugira ishyikizo. Udusimba two mu bwoko bw'ibimonyo tukaba twitwa army ants, nk'igisirikare kigizwe n'ibimonyo. Duhora mu ngendo hirya no hino ku isi, tukabasha kubaho amezi menshi, tugakura cyane kandi tukazenguruka hirya no hino mu mbaraga z'umurengero ugereranyije n'ubutoya bwatwo. Tuba dusiganwa n'igihe. Tukivuga udusimba tw'utunyamwete kandi ntitwakwibagirwa kuvuga y'inzuki, kandi ntibitubuza kurya ubuki. Zirimo ibyiciro bigera kuri 3, ariko urwo turi kuvugaho ni uru tubona hirya no hino rurimo gutara cyangwa guhova, byaba ngombwa rukaturwinga, ariko iyo rudahuye n'ibindi bibazo rushobora kubaho igihe kireshya n'ukwezi kumwe kugeza ku mezi 6. Ntitwakwibagirwa kandi imiswa, natwo tukaba udusimba duto dukorera mu bumwe no kuri gahunda idasanzwe, kandi tukagira ubuhanga buhanitse mu bijyanye no kubaka ibiramba. Umuswa usanzwe ushobora kubaho hagati y'imyaka 1 n'2, ariko burya imiswi iba ifite umwamikazi. Uyu we akaba abaho imyaka igera kuri 50. Kwitwa umwamikazi arabikwiye rwose. Ngaho nsuhuriza aka kabumba maze uti muraho. Aka nako kabaho igihe kigera ku myaka 3. Ni agasimba gatangaje kabasha kubumbabumbira igi ryako mu mase y'izindi nyamaswa, ku buryo kaba kizeye umutekano w'abana bako. Gakoresha imbaraga nyinshi cyane mu buzima bwako bwose. Ubura amaso urebe mu biti no mu byatsi hafi aho, urashishoze kuko ako gakururanda kukabona biragoye bitewe n'ukuntu kihuza n'aho kageze, nk'umunyamideli uhinduranya imyenda. Uru ni uruvu cyangwa urwita urwumvu. Ni kamiliyoni, rukaba rubaho imyaka iri hagati y'3 n'5. Iki gikururanda nacyo gifite ubushobozi buhambaye bwo guhinduranya amabara ku buryo bwihuse bitewe n'aho kiri mu bwoko bw'umuserebanya. Mu Cyongereza ni agama lizard.
byagorana ko imyaka 10 yarenga urupfu rutarayisanga aho yaba yihishe hose ngo ruyirangize. Mureke twiyerekeze y'amazi, ubu turi busange iyi fi itangajwe izi ku izina rya electric catfish. Nizere ko amaze kubyumva neza ko iyi fi yifitemo amashanyarazi. Nayo mpamvu nubwo tuzi koga ariko twirinze kuyegera kuko nyine umuriro wadufata. Oya sindi gukabya, ahubwo niko bimeze. Amashanyarazi niyo ntwaro yayo. Uko yagira amashanyarazi kose ariko iyi myaka 10 ishize nayo ihita yihutira kuraga kuko ibigani iwayo hiteka. Ubwo nyine umuriro ukaba urigubye. Ngiyi inzoka yabibye ubwoba mu mitima ya benshi kubwo kubikira no kurumana bucece. Inzoka y'impiri iramutse idahuye n'ibindi bibazo ishobora kubaho imyaka iri hagati ya 12 na 15. Hari ababona umuntu bakavuga ngo arakuze cyane, gafite imyaka nk'iy'ikiyoni. Nyamara burya ikiyoni kibaho imyaka itari na myinshi, hagati y'10 na 15 gusa iyo kiba mu gasozi. Mu gihe umuntu ugifashe neza akacyitaho hari nubwo cyageza ku myaka 30. Ni nako bimeze ku bikona aribyo ravens, zimwe mu nyoni zizi ubwenge bwinshi kurusha izindi kuri iyi si, bikaba bibaho imyaka hagati y'10 na 15. Ariko iyo byorowe n'abantu bazi kubyitaho neza bishobora no kugeza ku myaka 40 ndetse na 50. Tugaruke mu mazi maze duhure n'indi fi imeze nk'ikinyugunyugu, ari nacyo yitiriwe mu Cyongereza ikaba butterfly fish. Iyi yo ishobora kubaho imyaka igera kuri 5. Turitahiye nuko tugeze imuhira tubona agasimba kitwa gecko kagendagenda ku rukuta. Abanyarwanda bakaburiye izina bagahimba Marie Jose kandi ryaragahamye. Ubuhanga bwako burenze bwo kugenda ahantu hahanamye ndetse n'ahanyerera kabasha kubaho imyaka iri hagati y'5 n'10. Imiserebanya dusanga mu mabara menshi n'ingano zitandukanye bitewe n'akarere ibarizwamo, ni nako igihe ishobora kuramba kigenda gitandukana, ariko muri rusange ikaba yamara imyaka iri hagati y'10 na 30. Izi fi dukunze kuzisanga mu ruzi rwa Nile, zitwa Nile perch. Zikagira umubyimba munini kandi zitungwa n'utundi dufi duto. Zishobora kumara imyaka 16 yose zidegembye mu mazi. Ndebera nawe ukuntu amafi afite utubara twiza. Niyo mpamvu abifite bakunda kudushyira mu bisanduku bikoze mu birahure maze bakatugira umutako mu masaro yabo. Iyi uyita imbuna ciciridi, ikaba yageza ku myaka 10 kiriho. Nanone kandi hari indi fi bita tiger fish. Igifi cy'igisore nka tiger ibasha kubaho imyaka iri hagati y'10 na 15. Ikunda kuba mu nzuzi zo muri Afurika, ikagira amenyo asongoye cyane kandi ikagira imbaraga zikazi ikoresha ihiga. Ifi ya tilapia ndakeka atari ubwa mbere uyumvise. Ikunda kuba mu biyaga no mu migezi ahari amazi atarimo umunyu mwinshi. Nanone kandi abantu bakunda kuzicirira maze bakazororera mu byuzi bicukurira. Zikundirwa uburyohe bwazo iyo zikaranze neza. Itabaye iby'abantu bazambura ubuzima imburagihe, busanzwe ifi ya tilapia ishobora kuba imyaka iri hagati y'10 na 15. Tukivuga amafi wenda wigeze kumva izo bita cararias. Nanone zikaba zizwi ku izina rya catfish. Ifi isa n'ipusi zikunda kwibera mu mazi hagana hasi cyane kubera ko haba hari umwijima. Zikoresha utwanwa twazo tumeze nk'utw'injangwe mu kumbereza, bikazifasha gutahura akaga kaba kari aho hafi. African catfish zibaho igihe kitarenze hagati y'imyaka 8 kugeza 20. Amafi aracyaza, mufunge umwuka twongere ducubire mu mazi. Iyi nayo ni Nile tilapia, ibaho imyaka igera ku 9. Izwiho gukura vuba cyane, ibyo bita kuvumbuka. Ari nayo mpamvu abantu bakunda kuzorora hirya no hino ku isi. Inyungu yihuse. Mureke tube tuvuye mu mazi maze tuze ku nkombe z'uruzi rwa Nile, munsi y'ubutayu bwa Sahara ndetse mu duce twumagaye cyane nka Botswana, aho dusanga igikururanda bita Nile monitor. Iki cyo kibasha kuba imyaka igera kuri 20. Ibikururanda bita monitor birimo amoko menshi. Iryo zina rishingiye ku buryo bigenda byegera ahantu hagaragara bikareba hirya no hino, bikaba birimo kumonitoringa bireba uko byifashe impande n'impande.
Uretse Nile monitor rero dufite n'icyo bita monitor lizard, nacyo gishobora kubaho kugeza ku myaka 20 y'ubuzima. Birangwa n'amatsiko menshi abikurura gushaka kwegera aho icyo ari cyo cyose kijungurije hafi aho kiri, ariko bikabikora n'amakenga menshi. Nubwo kuguruka atari ibintu byacu, ariko amaso araduha. Mureke noneho tuyahanga inyoni yitwa secretary bird. Yiswe secretary kubera uburyo abanditsi bo mu kinyejana cya 18 bakundaga kuba bambaye amapantaro y'umukara kandi bakagira n'ikaramu ikozwe mu ibaba babaga bafatishije ku gutwi cyangwa ku matwi yombi. Iyo nyoni nayo nuko yimereye, ikaba ibasha kubaho imyaka iri hagati y'10 na 15. Tukirimo kwitemberera mu mirambi ni mucyo turebe indi nyoni yitwa Cory bustard. Cory bustard ikaba iza ku mwanya w'imbere mu rutonde rw'inyoni zifite uburemere butangaje, ikaba nayo ibaho imyaka iri hagati y'10 na 15. Turacyari mu nyoni zidashishikazwa cyane n'ibyo kuguruka. Inyoni yo muri Afurika yitwa Marabu, iyi nyoni igira uruhare runini mu isuku mu gihugu cya Uganda, aho ibasha kurya ibiro bigera kuri 2 by'ibishingwe ku munsi. Ibasha kubaho imyaka igera kuri 25. Ku rutonde rw'inyoni nziza kurusha izindi, mu myanya y'imbere ntihabura kuzaho iyo bita flamingo. Ni nayo ikunda kwibera ku nkombe z'amazi, ikagira amaguru maremare yorohereza guhagarara mu mazi, igakoreshwa ikinwa cyayo kirekire kiremwe mu buryo buyorohereza kurya udusimba ndetse n'utumera two munsi y'amazi. Flamingo ishobora kuba imyaka igera kuri 20 kugera kuri 30. None kandi hafi y'ibiyaga n'imigezi, ariko noneho mu kirere turahasanga igisiga cyo mu bwoko bwa kagoma, mu cyongereza bita African fish eagle. Iki kikagira ubuhanga n'imbaduko mu kuroba amafi, bityo ayo mafunguro yuje intungamubiri akagifasha kuba imyaka iri hagati ya 12 na 24. Reka twongere twerekeze mu ishyamba, aho none dusanga inyoni zidakunda kuguruka zitwa inkanga, abandi bita ibigagari, mu cyongereza bakazita guinea fowls, naho mu gifaransa bakazita pentade. Ku gatwe kazo gasa n'akambaye kasike, izi zishobora kubaho imyaka iri hagati y'10 na 15. Ntacyo twaba dukoze turamutse tuvuze ku nyoni maze tukibagirwa igihangange Autriche, ariyo mbuni. Ku muvuduko udasanzwe ikesha amaguru maremare kandi atsindagiye, iyi ikaba ibaho imyaka iri hagati ya 40 na 45. Imyemerere ibijyanye n'inyoni tubisoreze kuri kasuku yo muri Afurika, ikaba ishobora kukubera inshuti nziza mu gihe washobora kuyibona ukayorora iwawe, mukaba mushobora kubana imyaka iri hagati ya 50 ndetse na 60. Tumaze umwanya munini mu ishyamba, ari nayo mpamvu duhisemo kwisubirira mu rugo. Tukihagera dusanze intama zitama, zanga kudusanga kuko atari twe bongeri bazo, zitinyuraho zirikomereza n'ibyoya byinshi. Izi uramutse utazigiriye amerwe ngo zibage, zikaba zabaho imyaka iri hagati y'10 na 12. Aha mu rugo ariko dusanganiwe n'inshuti magara ya muntu iruta izindi zose. Iyi ni imbwa y'isi twakirana urugwiro. Iyi ikaba ibaho imyaka iri hagati y'10 na 13. Ni gute wavuga ko urugo rutunze ariko mu gihe rwaba rudafite inka? Iyi nayo ihise yabire dusaba ngo tuyihate ibyatsi, nayo ikundi duhate amata. Kandi rwose iramutse ifashwe neza igakorerwa ndetse ikondorwa, ntiyabura kurama imyaka iri hagati ya 18 na 22. Ihene nayo ni itungo ryiza ridakangwa n'izuba, ryororoka cyane kandi ntirigire uturwara twa hato na hato. Ikaba ishobora kubaho imyaka igera kuri 15 ndetse ikaba yageza na 18. Aka kanyamasyo gafite amabara ajya gusa n'ay'ingwe. Kera cyane kamaze kumenya ibanga rivuga ngo gahoro gahoro ni rwo rugendo, kandi ngo abazi kwiruka sibo batsinda isiganwa. Kuva kakivuka mbere yako kaba gafite amahirwe menshi yo kubaho imyaka kuva kuri 50 kugeza ku 100. Niyo mpamvu kigendera gahoro, kuko gafite umwanya uhagije wo gukora za gahunda zako nazo zitari nyinshi. Ubwo mumaze gutuza rero, reka noneho mbazanira inzoka rutura, ikaba yitwa uruziramire, African rock python. Mu mashyamba y'imirambi nka za parike zo muri Afurika n'iy'Iburasirazuba, harimo no mu Rwanda,
uruziramire rubasha kumira ihene nzima rukaba rubaho imyaka hagati ya 20 na 30. Muri iryo shyamba kandi turasangamo nyiramuhari, zikaba ari imbwa z'ishyamba zizwiho ubuhanga mu guhigira hamwe. Imwe muri zo ishobora kubaho imyaka kuva ku 10 kugera kuri 12. Ariko kandi natwe abantu mureke twigarukeho. Umuntu yabayeho ubuzima bwiza, akiyitaho, agakora siporo, yarwara akabona ubuvuzi ku gihe, akarya neza kandi akarangwa n'umutima mwiza, yewe agakunda kwisekera, akirinda udutiko, ahubwo akajya yoroshya ibintu, byaba byiza kurushaho akajya yirebera amavideo kuri channel ya Inyamaswa TV, agakora subscribe, like na share. Bitabaye ibindi byago nta cyamubuza kubaho imyaka igera kuri 120. Ariko ntidukwiriye gusoza tutavuze kuri izi nyamaswa. Igitarangwe cheetah kibaho imyaka iri hagati y'10 na 12. Ni igihe gito, ubanza ariyo mpamvu kiba kiruka ngo gicungure igihe. Inzovu ibaho imyaka iri hagati ya 60 na 70. Intare uko yaba umwami kose ntiyarenza imyaka 10, yakabye ikageza 14. Barene y'ubururu nubwo ariyo nyamaswa ya mbere nini ku isi muziriho n'izitakiriho zose, yakukuje yamara imyaka 90, naho ubusanzwe ibaho imyaka igera kuri 70. Aka kanyamasyo k'akanyafurika gashobora kugeza ku myaka 150 y'ubuzima. Mureke noneho dusoreze ku ifi itangaje yitwa Greenland shark, ikaba yibera hasi cyane ku ndiba y'inyanja. Iyi ikaba ifite ubushobozi bwo kubaho igice cy'ikinyagihumbi cyose, ni ukuvuga ko ishobora kwambukiranya ibinyejana 5. Mu magambo yumvikana neza, ishobora kubaho imyaka 500. None se wari uzi ko ari inyamaswa ishobora kubaho iteka? Ni iyihe se kandi gute? Niba wifuza ko nzabibabwira mu yindi video, nyandikira ijambo Inyamaswa TV muri comment. Nanone kandi ukande kuri like kandi usharing. Imbona mwabikoze muri abantu bagera ku 100, nibwo nzababwira iby'iyo nyamaswa ifite ubushobozi bwo kubaho ubuziraherezo. Bye bye. Come along, let's explore animal facts and so much more. Love and learn, let's understand the wonders of this animal land. Inyamaswa TV, Inyamaswa TV. Lions roaring, eagles soaring high, dolphins dancing beneath the sky. From the deserts dry to the forest green, so much magic waiting to be seen. Come along, let's explore animal facts and so much more. Love and learn, let's understand the wonders of this animal land.